abantu bakabashara sente baba baturugunya umuntu akasente already nakace government kamuhirengwa akagira we yatandikira nako garuko kaco mutwe ushanga nawe yarga yagura hakanyama barya cyakumaho aja kandi yaza government so nchimanyisa ngo ombanta bare misente ngo kombyaro naba turukweta bebembezi vitu abo kuba ibitwatwine kuba tukoreso mbwijire mbabitwereza birokota n'ingabiri ekitega then byakabozi kecikuru really twine nshonga umuntu no basaka mushaba mwaba mumasa kwikirizana but why should you wait ngo bu government rareta kasente ikakataho ngo nyije nkakire aha murengo rw'ukuja ngo car free nani nza kihayo ngo beno wacatacinga abo tutakumbuga na kare nani nza hizuba ukanyemereza ukansha bankikiriza tukabikora kare ninga nkanga it is my right then now unaza kwizura mu office biriya bikaba byahwiro kampasente ko government yazohoreza ngo nkoreki ngo nzitunje so mureke gumana mukwasiza muyaga munyofire wakwana sake ngena hatu washanga no kwasiza za government that is being stupid muri yabasuru konka mbwenu ninjirangu mwebare mnongi abebembeza batandika kutimba nkebyo mukabitera hameza umuntu akamanya bucirikari kandi mutore cyo kirayirukangire kugira ngo in case na church kandemeraho kandi sente nyine kwa nisunga government zohorize reporting ngo woha ngeno je nyemeranye ntunge sente zanje freely konka hasigara ubwo no fire wakwana kwa nisaki taro no kugira taro garanti yo kugira nkora ikirizamerwa gwizo banaza kuzukorereza by the way nawe nagaruka nakora abanusaba naraza kuzukora samuro naho ratabaze habure B2 enshongeje ya PDM n'icurunji kugira ngo hatabebembezi bargayo haba hiburu kujikwata mu kandi cyashemeza ku munonga no kugira ngo na communities zire empowered nizibasa kwerwanira ihari bamusati we wagira ngo babintu bazicaho mutoko kanare biganga nebijere bazicira abo kamiliyoni mu kahereza ho mu kade emitware 2 ona kubara ngo no kwiba tubine na mageza no kwiba kunkwendo bo ine mutugeze ibe muhereza mitwaro kare yo ihaho kebiri ningetanu kukati zona wazitware mitware 2 zimuyamba chibuyare nuko wazahanywe niko wazitwara bawaze twara kandi nkogonye twakunda byo murisho bakumunda byo murisho ni mutugira wawo ngaruka nchitwara bachitera ngaruka nchitomukoto bachitakisa yo nacho bikora so abantu baguma babakwasa offices at least mukore omugogo yabo kandi bijabo kandi bendeje mirimo kandi abunda ba professional abeyire yo kukore bihikire mukati bakuteko mu office yo kuyamba abantu kujangu bonje nantunguka yamaka kandi ukashanga niwe umuno bagarizo mbize burial nchiba kitabonire ninyendo ko kuchondoza kugumiza mu misho ekirunje abo kati aba maybe na betown kandi atwazo ku mucharo umuntu ari kumanya titingene na bugambere zibarampe zezo cyubarankore ni cecho bona mazima amirwizo bakora ni bakora assessment president akebuza zo sente kanazo bahira abantu banje kabaryo mbuwo batakubasa kurugayo n'ibintu birukende mitoma nibitugarize nyuma muza kushanga sente za supervision kugira ngo bakora na no kuchondoza zayenda kuchira kandi zo mwatiremo hakutandika nka PDM hatovara nabyo kandi ngo bobuchiko bukuba buruho nibaba buhiro busente bokoreje merumo abaheza twara wensizi mukati washangana benda bakora terena kariya ko bahereza umuntu wa burijo kandi okenda nako kariya real ninjecho chiba kitabonire baba ko majango atesugwa mu bice tayesugwa na mbyinji ngene ko bakwereza ka PDM uko abantu ngo kabasye ukakahurutura now what will happen next time chimanyisa ngo insa kurutura mu office system ndire kwasa kubara hakiri ngweno ryeno rurya abo cyo amaguru make ukahirwa ukahika hari binji ngweshi kora abo ryo no ryangatana sebyo bice ibitare by'amazima hati umuntu naje kukwasa ryare by'amazima ukanchimanyisa ngo amazima nagono banoza garirana ohendere hatine ohonokireho ngweno mwegarucemu muretere byanga byambya basa okutunguka
tutegereze simukaye chimunezo misho tutegereze Gideon Senyomo nanamurebera ariko yarabamuzesha yona nimanya atwinire ibintu birungi akasheshe kerizoba bitobwo tutuchumutegereze ntubisa ibirabe na bitano byo kwa Mushanju embaga yo mwaka over Radio Western celebratinga emyaka bina Mushanju ombohereza iwe chone chora kunsire aha Radio Western programs nyamwinji ezibonire zo kushemeza eziru kwimse kare zikugambira ko ine kubana urugombo ko ine konjera ntunguka yeka yawe ko ine kutereza makagawe bite bukwatirine no kurebera amagara gite byo bihinje no burisa amakuru ngambe cendekeci mwije tushemerero ebirabe na bitano byo kwa Mushanju omucayi echaka cheka ntuza kuba turiyo ntuza kuba tubategerize abantu mwe and of course obusike buri umuntu mugendo misho mune cyo ine gukora teka radio yawe ukora hure turiyo mucanga cawe ija oshemerere na nitwe abeshongozi bona aba Western Uganda bo turanoinda kura aba Kampala nabo bari muri bije chikoro no kushemerera okusya akasheshe ebyo kwerinda biroho mbwijiro takati no tejeneta unetakaiko ba ebyo kwerinda tubitererize muri kimwe cyo na kitererize tukutegerize je tushemerera njambara confidence yo kugambisa je yonkane tumara kumanya ngo byasitiriza kwa bikurunje munonga n'amazu ahane tugumiza muna no kutera karuru kaba LC1 no buchiko vetorire ebiro byo kweza 28 kwezoku kwa Mushanju amazimbagara ngo nyimwe abaziye na hati kubire kuri okushika enkarara umuntu kareba kehandikisa ya ukamanya ngo oyine kuba no bachi nabo mutezo wa karuru kwa muntu wa LC1 ahacharo echo rukuturamu mbwenu ko rota chikozire nyomwe baziya kwani bwe tutandikire erizoba atrist zayo ebiri 13 na 14 tukabitaho kugira ngo abantu muzeyo wihandikise umanye ngo noza kutera karuru kawe rugazi ukamuharanja aha umanye ngo kutera karuru kawe mukashanyarazi umukijungu not necessary bwarko wanyacharo ukabana waza kwihandiza bariyo mbaza kumutera hati niwe terro wakuno wabukuba okwe ntaho uri kutura no wari kumanye byori no wakumanye byaburizo anko mahoragarize then tuje kwantoreba mbere byi 18 19 hakuzamu okwehandikisa kw'abantu aba bitu Rosha Gideon yanchera reka ndebe mukozo uyaturetera kashesha kaibya ero sinsa kwantu byongeraho tureba abwenzi bariyo mbatambuka mu sente nyingi kandi obwa muherugwiza abakutunga mutwaro okwezi niye mutwari 12 omwaka hata abwenzi bariyo mbata sente mu karuru barwana sabwachi Gideon hello how are you you're welcome turetere omurimo gwawo gumushijogwo Morning chat Kerizoba Orireje Orjongo Nuroro. Good morning once again na Jemimani Orirota akashosho cheno murumo gwanje wagamashonga ya chairperson kushashwa shiringi omutwaro gumokweza mhergo mwaka ni mtwari 12 then abachina investing amusente nyingi nata musente nyingi akakodyo ko karoho chache wagura ekibanja kananka okutunga stamp oine commission yokereza aroka 25% kakwijana bo bakakora budget umwe mahanda bakora ko kubakunda nebintu bingi erinkanka police bond bakujishashora konka waza kutunga police bond na nebindi kebyo iyo koraba mabatunje experience ni mukimanya nkeje twagara ko mukashosho cyo mu mugwanje okweto Lawrence ni mahara amahanga gindi bakwetaga kirimana ragamani tware banka US tureba Iran tureba namnonga gagalyo muntaro erigenda ebintu byenze bihinduka namnonga cyaka amehendo y'ebintu erizoba twatayiso mujenyu witu no wachakara namnonga abantu abadyo kwa heto bakumenya shukarati ya negureta umunye nugura guta nebindi nkebye zarinda tuntayise anje tushoba namnonga tereze kishani okushubura aho murembo rwambarara twemerere tamuka mwanje live at TV West ramusyo murebi dentanchiraho mwebare aba TV West tairaho den kumane mende ibintu kubona agenda amazina kuna nabagambire ni yabanga uri ya mundanga street abinji nubanyeta ana Arebad tozi hanu ya nyene kubanza kwigura mwe na street so nucece bankuza abana bisomero n'abacaza ba mataza primary bayita Arebad Arebad banzo oguzogo akuba akashonshoro cye no murimo gwanje twatunga mu customer
Arebad kabanza guzo murimo ubukora heze kuguza tonje kumuganiza ko enshonga y'imfura bwakintwara obushoshoro ko okereza ngo ubuzima kibasika wakera no basakora ka sente otasi cyati yagamba umutwaro ubwo ari na guzo mweji wa garamatazi aiza kumuguza yatasi amaka sente then Arebad chap tugaruke mutuganire na mnongo ganira umuribi wa TV West ebintu kutaza hamwe video nibyenda bita Arebad ate waza kutazi cyazingaye Zingi bitane desa wabishoro nabisoro desa pina kunjere abo janiye nanyibira kasese so zazine kukira wanje itwaga kaka sonse cyenahura no muno gwawe muno gwanje jan gurebe jine duka ni chakara nguza kare kamwe uko imbere ko kugenda dimanya gwashe ba government taratiro standards z'ibintu tunga mu challenges nyingi nangwa abamwe ba boda mwe haro kwa kwata mukubi omdendo mutumake kintu no mask no manya last week echo coach guzire then hata mutumake rizoba kandi sanga price ayiyongera take an example kashikari amwe mbagiguza mtwaro musanzu nakasanza kadaka nakasaka 25 kandi umukiza kuze haho nke wiki 2 asanga giro mtwaro 8 nasinjika kaga kiretera wajya mu ko busawuso bodo watuma inga kero tuye no tumogu kandi hatu watuma ariyo so noza kwata mu kuba ariyo kugira ngo nabasa kubataza yenyino horiya bikoze ayaguzire so kiretero mwe customer mwe no muguze 10 kandi atiza ombwe mu site imbe taza kutenga naza kujya nkatiza wenda kumwe ate umbire nkowe teka tugamba bintu yabyo no muduketi ejesha no guzota shikare rya rizinga yo monye kuri rizinga ingane rya rizinga na mnonga chwero kwari yo kwa hero amaya krisinani njo mu rembo rwambara nani njo wa Arebad shimukwanisha na synthesis shikara ategesa shikari tuguzo mu kiroze na hafu so kilo ya shikara ategesa yemerera 15 then yengano asindikana na umuceri 15 umuceri go karemera dukurgayo gwe kuya wanko kwa kanga kumwako gwa uyenko kunebirokwe ukaguma standard ya gwe sinje 15 then ya moja gramza soda zao then za soda zo ziyazinga soda mpango ayonjire mecha 5 so ne 15 mwe then chibecha bono mbugufu ebye intebe yonjire byo na mnongo muntu meze cyane cyo mugengo amurundoge cyo cyeyonjire oneje saha yonjire musinje 5 then soda ne mtwari 15 then amizi kaburizo no sinjire 10 chepe cyangwa 10 cyarwenzori kazire ya burizo ko kubano ndakunyaka kazire ne 12 then araka ko kusaraho munonga nakasinjire 15 kujanga koze munda then bucket yaze 15 bafe 15 kakaga kali kujira acho kubano yenda kwanga reza na isi aroneza enjo so no guzaka kamwe ngano shuzana nebinde ombwinji ninguza kamwe yo pinka kirare ngo kuzabinji ukanjana yino yo target eje kuza nicyo kirore bwo misa ukusaza hamwe bakasoma barimo abantu bakasente karimo karime bitu bigenda ba customers bakaye barimo ngahi no kubati nje mukache government hati government kuriye ku recruiting ko yabenetereze town so usanga abantu bingi barimo bayako zone bintu umusanga yakukiraho ngati bantu gambo arukwana nakasende twatunga customer ndijo yayita the Arebad akatwa the Arebad nyo kwatu munyongora ko kubanza ari nashoroma alineji nakereze cyane kutwariza hamwe artsite na Arebad kankereze cyane iki okuja na Arebad aganigamwe amaduka agakinjirwe bakama babo bote bakizire kunga Arebad ayitwemerire sofa ayemerize mba customer babiri akarunji ko kucera then twahindura tuti kamera mureba side edge nayo tine duka erigwire iki kimanyisangu oshemerire kucera ukakora kasente iki rurembo rwambara no twemerire ukwaza hamwe abantu bakinjire konko umuntu ari kucera munonga nuwari kubasa kwekorera kasente iki cyanci twakwereza no kwereka ngo ubuzima umuntu ari kucera nukora kasente konka wanga kucera ibintu bikora bawo Arebad wari nayenza kushubuza na nondijo ngugo yashoza yakore kitano ya shoppinga na mandazi Arebad wa shoppinga checho aga na mandazi oguno venda wajya kundetera buri wanogamba kushubura ata amandazi no kuzota amandazi ni kasubura 15 so nguza 5 nyame cha 5 okay
akagamo kamhero okigemyeto namnonge etakwenda kuchera ekutina kuchera mwene mnyete chingu bagamba bareke kuzokubaka stamade bakategereza ebihire bine kuchekwa namani agongo nubwire bwitu butwine korama kujya munyensi ayitu dene terere wozo wotatangirati dene bintu mbindu kusiga izoba ryawe ryagenda je urironywire nubikake cyazinga izoba ryanje ryagenzeje nisanga natase mutwaro bagati 15 dene ya 25 amagoba nari na kapitero muko nka ko balancing usanga mu magoba tunga nk'ese mutwaro musanzaho kugira nice cyuwaguza mwene cyo mutwaro mushanje izoba ryawe no chikora wasiga uriho nasiganduri ya muntu yabayingo winje bakumanka ana arebadi awabaine duka uri nyakenga hebini ine nyaka 24 okay ebigambo nibyo cyarte twabe tukunda kongera kuganira na mnongi umurebe wa TV West konka enshonga nizezo arebadi ebigambo yabigamba abakirinira zabashahe muri dakika 32 katugaruko mu studio tukumza mne mpapura z'amahurire n'izindi program zikuwera inda TV West nehinda nasikansenye mu Gideon aho murembo rwambara. Okay, wabare mnonga Gideon nomjenyi witogo umutsigazi muto mnonga ukubasa kuranguna chera akakoresa manege ko kugashemerire bajangu butone korra bukuru wazaho kema maza no shange myaka yakusijire and when actually touch basa kubigarira nyuma kandi ogutakabura sente ya burizoba takabura triste kare byaremire kimwe gukora amagoba takabura umutwaro gwe nugubasa kugumanurwa irundana hati na nyencha kare okwezo shange ariyo mitwaro 30 icyo ntibasa kushashura ka school fees ko mwana ninga zombe bina bitari mwe na bumwe kibina cyo mutwaro buri wiki hata yiguze sente agenda direki yagura then kuno yagume na processing ezindi nabaye namasiko kutunge zirashashure so gutaka Mariyaho ari static twejo gukora ntizakurara twabahaca hakiri program ya SSMK icere munegendo nisho onko bwa hatikati zo mukamuno kace ntuza kubantugaruka nempa braza makuru New Vision hamwe na papara orabukede mutakaruga kuretera chine hiro hutobonozi ebirabira na bitano byo kwa mushanjo mwakogo omuchishaika cheka obo turi kwa muri kiremya kabiri na mushanjo y'umuhereza omurundo gwento sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza mani omwihanga ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga ntuzakaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama ijo erebere na kawe ay mambe ishati kuri byafayo utahamu ushinje mutwaro kumokuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka na mshaje mu buhereza Radio West mampure echini hiro utabonuzi jajirwa Pepsi na nyekejo people sako twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabeninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mani in expectations zezina binini mukana abawana ekeriyo kujya mu shwe musheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda itu twatugamba rungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Ni wana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. شو هاد مستا أساتا جريبة
yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya ubu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino ku abashomeza kunabimba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte barabiremo kandi nubababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi tumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahi naze kiro aha TV West Hong Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamshaje mu buhereza Madan kunonya sinamba wambula sinamba sinamba balimwa kino nkigamba zanti wali wambula munsenamba ken kufunye twefune fetuchuse namba osegera mugamba mutabananga bagizi bange mwena aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababera mu West mwena namba ita ku Saturday nga 25 July ekinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium showtime ra ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misebehama nehinda TV West nehinda aho bari wachirinitwe on program ya sisimuka kandi abahereza bawe oyine Jemima aye bari hamwe na Cyubutunji Charity akanukukire akitwantureba ebija omumpapura z'amakuru twazo mu rupapura New Vision akasheshekerizo bantureba government to emerge 8 more agencies enyuma ho tukareba Ministry of Finance rugamba ku emerge ganinga sho kukwatanisa za entities bakujanchuza kuyamba akusavinga sente ezukugenda katugire nko mu mishara y'aba bantu na operations za agencies mwene ntureba mbu hari izindi 8 eziba kwenda kugitaniza ihezo New Vision yabukoretera umbwijire bitu wajambo deadline nukuza kuba kuri okwa 8 ku byetunjire aha page ya Kashatu. Then Kazimba commends Orombi for standing firm on biblical truth. Ogun Archbishop Wekansa ya Uganda, Dr. Stephen Kazimba Mugalu deba ebyabe nagamba oba benu launching aho katabo ko wabire ari Archbishop nawe Right Reverend Henry Luke Olombi babukoletera. And tureba drought ningashe chanda hunger looms after crop failure in Karamoja, northern Uganda. Nwajangu chanda chibire chamani obwa hati abahinji barumunu bakwata nibiragara watakafera kwetunjira Teen Vision umuri papara New Vision. Then of course tragedy gobsasi tureba thugs hammer sleeping couple to death. Yes, abashuma abisi abashanjira mantu babyamire bambe babita byetunjire a page ya Mukaga. Then court tureba court orders state lawyers for Besigye ntumanya omumba bebali ba lawyer ba Besigye omwameli yasirukwago bakamukoma and yet emishango kirimune gendo misho so baze yatakabasa kulonda ba lawyers yonka state neza kumurondera ba lawyers kujangwe emishango egumze mu misho bebyona nokubana obishanga omuri papura or a New Vision. CDF Ethiopian ambassador
hail historic bilateral ties debe bagambire omurukiko oru amakuru menshi ntureba cattle compensation ninga shokushumbusha nabagira ngo over 12,900 people paid abantu bagankahi abachi barimo bakompensatinga but of course ntumanya na side zo kuza acholi lango babukuretera ntureba Ningashi Alliance for National Transformation hamwe National Unity Platform cleared to join iPod ahabwachobwa hati ubundi National Unity Platform yashana mukujoininga kibine cyabo kantumanya mukarura kawire hine sente zo bataratunjire abo kugira ngo bakaba tari part yogo mukago gwa iPod babukuretera ombwijire deba ha sente zihangari ya France ezi barimo no investing mu ihanga izkwingana $4.2 billion babikuretera umurupapura ora New Vision amakuru menji twagenda ha Teen Vision barimo bagambe cinte chikwatirine clinical psychology nechimanisa chireba ngugu omunyeto arimu nakoraje field ejo amakuru menji bantumwe New Vision gonna tinka gagamba gakahayo bito twaza sports utakafera kureba analysis barimo bakora ha World Cup kuchira munongo bwa hata twaza mu semi-finals erizo bantiza kwantureba France eri kuzana na Spain then England na Argentina bahabarabeho kugenda mu finals babukoretera Cheptegei Stars in Durban bukwatire nevya marathon Uganda good for second place as Nigeria steals the show bakwatire na Uganda International Para Badminton League amakuru menji just no kuroza ukache kuja at least waza kukwata shirinje 2 zawe okuza street no manya echoro munota musente erizoba rasharuti katirebe bija omupapara ora bukede beye bintu yekanamye emigati buto sukari amafuta sabuni omuchere nebirara birinye nkoko arebadi yanatugambira hariyo murimo gwanje mukashonshore cyako indani urupapuro rwa bukede narwo rwabitwongera nabakoreka ntebe y'ebintu yeyonjira of course financial year budget okuya ahinda gutikiremu emwe bikongerwa hemishoro nahabwe cyo mbyambitekwa okongera omusente bwe nukore watumira umwana ukamuhereze 15 za shukari manyengo ine kongera he cha 5 kandi yahika yagakoreka mu cha 5 cyayetengwa utakajongo yakirya mwetegereze mpinda hindukeji utakarara watera umwana wa mato mutwawe cha 5 and when actually wa weduka no yachitwara you know abo kugira ngo ebeyi eyeyonjiri Iran esombye byo kurwanyisa okuvera Russia ne China okwetasa Trump akubyo rutindo kubakomya indani kwa remba bigamba ahana majanto omusubuzi bamuje mu bank leba mu bako bukade 18 bukade 18 bamuhiro mu bank atimba bambiha bihira mjangu tinezinda hera haje twongere babona bamufurira babone bazumwibeho ninde wol papuraha nukweriyo ndugamba yetagereze shonga nkezo noza kwena ka sente kawo tamboreryo abana bakora bukoryo no bukoromone sente bazikwiheho ezokorire myaka 3 ushange wagaruka hazuro ahandi bajante akiriza ogwo kutamuganzi we okubuza obujulizi berwa kushanga umuntu ngo akaru no mukondo wawe ngo akaru wagaruka wamwita temara kundejo ne bayingana ki wakunda umuntu amwendezo businje no kubaje no yakuja twatana wano hora no mukora no mujyo titsoke iroke chikurojera magara maronje nishaba waborije ngawahika kumwita then you are no longer lovers. That is what I think. Yeah, okuronda kwa LC bibino bisindise ba sente bokuyo musimbi ngaba kufuna umutwaro gumu omwezi jakwa no bireba ko mundoku ureba bwenchi bariyo mbatambuka mu sente nyinja ndwe actually nabarwanarira umutwaro gumwe ogwa burukwezi ecyakwasa kwanchi inspiring okutamusente kikaba kiri kiha
emiwendo gy'ebintu egitandise okulinnya gitisiza abaguzi n'abasuubuzi, but that was automatic. Tukubaasa kushoma budget ebintu bikasigara nk'okubiri, so you would have prepared long time ago kumanya these changes must come. So mureke kutiina nibyebyo kandi nibiteekwa kubaho kandi noteekwa kugumaho, so we shall also change accordingly. Aba UEDCL batandise okusabika waya z'amasanyalaze okutaasa ebinyonyi abokuba omumagara gato abantu na ngututureho nk'abantu karanorwana ngo gira amagara marungi na n'ebinyonyi birihanga yahangire nabyo byine kusigaza amagara marungi kandi mwe biri kuretera ensi yitu yagumerije eyine obuhangwa burungi mbwenu nabyo twine kubirwanirira. So abamashanyarazi bariyo babika za waya zabo zireke kubiteza amashanyarazi. Company ya Vision Group wadda abasibe ebitabo nja kwanora abahirize byaci batabya senga wanosibukawo nibo bokolotya abakugu kamanze nshomo mbeho ntakashanga bindemerire abakugu bogedde dakika akabozi akanyuvu sekamara. It is okay. Yeah, abakugu bogedde eddakiika akaboza akanyuvu ze kamara ezedakiika ibiri emwe n'ekicweka amanye murundi gumwe nyachi rufu yabeta kizira nshoni nyomuzije nawe njano yereba kuta heze sti yotarabo kuna yegambe minya dawe ni nzakubanza kahembe nazakora kakurunyaka. So edakika zira kuba meka lwaki mutuzanyirako abantu bareka munuko barise minyegezi twagala okitegeere nti olina okukomawo ngani muhuranye naye bagumamba hati nabonjeserereza barenewe urupapuro rwabukede rwabireta nishiringi 10 zonka omanye byona nomabashwe enkazi banyokoromi tabakirebeka, but this rupapuro can do it for you. Zabike emipira basitabarwana kuwangulira World Cup kucheyo mbere yahe bya World Cup then Bajant Express today esitukide mu mmole byekwaso yonebyo biriyo mu Ruganda otanka byanyowana ndakubyetegereza tumwe rupapuro rwa bukede na rwa shiringi rukomezanga program cherumuneza misho and of course okutwatwa bagambiririzo ntwenda turebe binte bukwatire na sente entasya ntwenda turebe ebirukuruga omukwehora abantu binji ningasha hantu hinji wamanerenda nakubanja wasako nakubanja mu banywani wa mukabasha tubona nabakubanja ntwenda turebe amhergwizo banice chukurgo muri echo and of course ntureba twine CPA Isaac Muzora oguno muhango ombientasa nice kiganiro kiturabe twine mugumeho mutakarga wakakatizo mukahumuro kace. n'abana babingi abo kushanga binaminaga agobuto hati kare abana bakabagira mino gobuto konka emiri babiri barya katarmo exposure to this especially hati zi toothpaste z'abakuru hati wada kushanga most families now use the same toothpaste z'abana neza bakuru kana hizo ogira bwiro stage sebo abo kuba kinteganisa bikuba kwira no kigamba hato shanga ababana hata bato nibakosa toothpaste y'abakuru so bafuna mineral content iyo mu toothpaste y'ikikuru so hato shanga ababana bafuna mineral content y'ikikuru eriya baba forced kushanga ngo amino gakubiraniga anagoye amino agabana bato omuzigu kabire ni gulibwa what they call natural resorption kugira ngo muzogu gwaba resorb do mu ndo mu igufa then part of what is eaten from that root
ebe eyambe ku adding amino content kora inega permanent mukada uja ntukosa ni bakosa this toothpaste y'abakuru erino nifuna that mineral content ba resistant to resorption byanga kukuka hati ba resistant ruteriye gumayo itari resorbed so hato shanga amino gali gaza kukura ugakwira gashangire byabe resorbed gakazaho ati gaba forced kukura gagaruka umuntu atuga kushanga irino ry'um position ngabasa kumerera umuntu ngakumerera he abo bwana mwabure rero kubabwe namyeno bwamerera he then n'abana bato arabo kushanga kandi bo hato no makije bya deke ya ibice byo hati no shango care ko muzire kushanga uri kureba abana bawe kubacekinga mu kanwa it is now abominable kumko mugasheshe kushanga nkasista cyari tunguye mko mugasheshe oine program ashahemu kumwe nandi ya hati that whole process atwijo mirimo hata abana kugira ngo umwana no mko mugasheshe ujuko nakarebaho yakora so that one already it is out so they are getting exposure to early disease because hati nubwo tamurebaho konka dishongo wasika bajya ngo yana agenda bampakingire juice bampaheki hati igemere wa muhorede it is dangerous to his teeth. It might not be dangerous to other parts of the body. Because na itaga juice na itaga those other amino contents kujerachi kukura konka hati it is high acidic hati akuza kunyaza yashoranywa ka juice ya exposing amino to acid amino mukano hari bacteria zaza kuri juice ejo is forming acids. Remember tia ko mukasheshe na no mwazo noza kushanga yabyambire tukuza kubashuba yakubati yagerachi bati yako so bafuna that kind of arekeries hato shango gwe no batandika kusirira bakiri bato sometimes kuba kusirira umwe buro araba bukura otaferwa mama nuko kusana mukwana jiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka ngakire yasukubana yiwa kandi cyito kikoka kandi sukaba kubana arebo mwana we nana isuka umusayibu yagize miso dukurikana asesha abukurika ngumwana we yagize miso dukurikana kwa kina akora utaka kebwa kandi sukumnyaro wanje mark janti activist hita buri saha emone cyeka zo mu abazi wagize miso kantandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic mafra story kwantu makani mbera buri kimwe kwa ukozere bati ekibi ubukora polisi no miso nuka kano nje koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwe choka ako tone kwano ukafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ne that oh emazaz guilty Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza sho ngolo nonoza chi dali naliuka ne kusanga anti ntuse yo abana bembalala mwenna nebitundu ebiriranyo a final representing abiri mutano tugenda kubera kacheka mukini hero anti era huta obunuzi yaman muje tunyumirwe nga abiri mutano tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani bazalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze myaka abiri musanvu anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime tuzaka bane bihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misebe hama
okwenda kongera omubuhereza omubyemizano otaferwa program y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho. Akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necweka zihangwe aha TV West Nehinda. Radio West wakuletera Kinihiro Hutobonozi. Omunyankore toine echorankore. Hey beautiful people, how you doing? My name is Omega 256. It's definitely the Queen of the West. Kandi nyenda kwa manyisango ebirabiri na bitano byo kwa mshanju ntakuba turi aho mchai kacheka tuk celebrating Kinihiro cha Radio West. So come through. I can't wait to see you all. Kande byona nukichiwa ho Shehan Logistics Limited. So be there. That my lover, yeah. Ebirabiri na bitano byo kwa mushanju w'umwakogo Omucishayi Kacheka. Obo turi kwa muri kiremya kabiri na mushanju y'umuhereza omurundo gwento sakabateri gumite mayari tukuletera beshongoza amani omwihanga ombiri kwije juba Neka yandi byaro kuma ngumara Ugo mwana ndemeri dore ko umutwara ko nkore noza kushenya amakaga bantu Your hostan oshabire kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nugo muhame referendum rete abishe no mutarwana Mazara wanje murungi No we no please Ukuzuna namushawo bakoresha bakuzuna tatazara umukunda Manya Radio West ni radio kashangwaho Radio Rugeitanganda omu myaka na mshanju mu buhereza Badan kunonya sinamba wambula sinamba sinamba balemwa kino nkigamba zanti wali wambula munsenamba ken kufunye twefune fetuchuse namba weshegera mugamba mukibonanga baguzi bange mwenna aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababera mu West mwenna namba ita ku Saturday nga 25 July Kinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium showtime ra Ebyane mukwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misebehama Nehinda TV West Nehinda kandi nuko twayeja umukashonshoreke akom program yeje ya sisimuka akomjenye witu okuganira hanshongeze kwatana n'ebyentasya nangwana n'enshoza okutwarira hamwe twamutunga umukugu CPA Isaac Muzora kana aja kwa natuganira ahabiri kuruga omukweguza sente ahantu hinji ukaguza kuriya ekitwa kweta multiple borrowing twazo mu karimi kariya kace ntiri cyo butungi charity umuhereza kanaza kwakira umjenyi witu aho naho atoyanjura uko byogamba ho nibingi then nabwanyuma base kuturetera entanda eya tukomera tubone okutwabasa kugisharinga sebo twakwakira yanjura abantu webare charity nasemuru kubaha mu studio ya TV West mu kasesaka reka ntwara mu gisogu kuramusiya abaremba tureba kandi n'abahurikizo muramwa ugwa yanzura ukwatrine nana okweguza esente
kandi kurenga kweguza kukaza hari okweguza emirundi myingi kweguzaguza akaba nitumanya ngo okweguza n'ekintu ekitakayirinda amazima mbwene icyo TV West yateraho program eji ngwe baze kwegesa abantu numuringo ki uguba kubasa kweguzaguza konko kweguzaguza okwe kutabisira abare minonga bwe tutakashira ha kweguzaguza ece kice cyo bakweto kweguza cyo neki kandi nkamanyanta ngo nayeguza okweguza no kwa sente chonka ingana enda nanyi muntu abasa kunguza nkesati yinke ndente naje guzo wanaka webare mnoga hati uko gamba kweguza umuntu arakutega tekesende konka ninyenda kugambira abari mbatureba kugira ngo okweguza no kurenga aha sente kuzana habintu kugira ngo nimbaza kwiza onyeguze sente zawe emotoka umperize motoka konka tuyikiriza ngane yabanje kureza hebero bicenga gigaruza ningasi njukoreza ho kwezi ekinzemeza nkakuretere sente ningasi obumu nyoye yanje nimbaza ko bantegerize motoka yanje kuko zo kwiza kunkate ninyetage motoka hato mpereze yawe yanje ko araize kwiza nkwate yanje ngiriki njugaruze yes mwino ukubona no kweguza kwa sente na no kwebintu kugato kukwa okurumu okweguzaguza kwata munonga aha sente kandi yaro nkucumanya ngo nayeguza hati waza kumanya ngo wayeguza one okweguza icyo cya byona nukutegekwa ebiragiro yes ahebiragiro ibikutegeka okweguza mburire hati ntateko kubaho ebisanirizo ebyayere ko umuntu ngo yayeguza one ntateko kubaho abantu babiri ninga sabarengira babiri owayeguza na no waguza yes the lender and the borrower yes then hati icyo kukweza kubaho hazime kubaho n'iki kubagida icyo akwaza kweta nkenda gana koreka ngo hine exercise hine cyakorwa hagati y'abantu abo babiri haza endaganejo nebera mu obukwakuruzo obukwatiri no kweguzo kwagira ki kwatambura nanka namuhereze sente zanye zo kwingana ziti amuhergo bwire buti naza kuzingaruza atirimo amagobo go kwingana gati nanka namuhereze motoka yanje yabiri ya speed meter emitware 5 twikizana gukora ikamtwara umusanzu ajingaruze kandi speed meter zavugireho asazure zinde zkwingana ziti kutari konja ngoza bushenyi kandi ari kuza kasesa hatobwe no wahenda endagano mbwe no kweguza nkoguru mukutiyo nkutekwa kubakurumu obwire nkutekwa kubakurumu okwikirizangana then hari no bukwiza karenga baheza kureba ngo amerwa byo no baza kunyaga no baza kubuzabuza no baza kuyakana hati bongera makandi akuba kweta umusingo yes umurumu tukubaza kweta security mbwenu obo watware sente obo watware igimotoka obo nakwezinde zanje wakuremwa ninga bamwe babataremerwe kunkabagira umweriyo kukwakayo kecanga abeta abanyaji hati nyo wakwireza inza kufunira kai hati no bakugira nkari mbwenu ibononde motoka ibononde sente konka koro ine yitaka iyo rigota kwenda hati rukwati urinsingire nyombe ngiziriki nyombe nkwire sente nyombe nyitaka hati ebibona kubaho hati iwe umanya position y'urumu umanya yaba uwo mweguzi ninga ni uri kugira ki ni uguzi okay mbwenu agent se kumangogu yakuguza umurye arrangement yona buri uwo mwayi no kumanya
position yari nazandamo no kwine kwa nagitwase yes hate cyo kiretera buri umwe yamanya icyayi no kuba nakora nani yo kwiza kusasura inkimanya nanye kuri nakuguzanye no kwiyuza inkimanya ngo no kugera ki kwihuza ndombwire buti yes barenga amanye ngo wanyaga biragira bya bibiri mbitandike gukora exactly now nogira ngo cyakubasa kuretera umuntu yayeguza kikaba kiri kinyonye birongento no manya atkanzo wa CPA mugire ngo mpire mitwaro 50 naho rero tubonetse mu gihe ndagana what causes borrowing yes hati twantsoma ibintu by'emfuna iba kwita economics iby'entasiya n'enshoza ntujya tusanga ngo ntuturu mu mbera izitakwemarira in the world of scarcity Ibirote bukutumara yes hati ahabwe songeje yo kuturu mu mbereje yo butemarira nikiretera umuntu atayemara cyayetagisa kugira ngo umuntu aze kurakurana nayetaga kurebwa ngo yayeguza akorese icyo kiyayeguza kibase kumutungura kimwihe umwidarara mu kimuteka ngaye umurinde hati ahabwe berejo umuntu nateka kutandika business bayire katkorese nga business ya hardware uyitagura cement uyitagura imitehingo uyitagura imisumari uyitagura range ibi bintu byona uza kusanga bikwitaga gukora hardware kugira ngo customer kora yizaho cyara kusaba icyo no bukine usanga ukwitaga miliyoni 100 barire hati miliyoni 100 iwe no bukubuse bingire cyango usanga ine miliyoni za 30 hati gapeje ya miliyoni nsanzu usanga utajina hati icyo ufiteka teka no kugira ngo ugende uze kweguza iyize mu rubanywana bawe ni nko mu bank bakwereza izo miliyoni nsanzu hati kiteka teko cyawe cyoyine icyo ufitandika hardware ya miliyoni 100 kujemesereza kuguza kweguza kandi okweguza uko tukugira ngo itwa abantu abo kweguza ninga business zo kweguza nito tukiteka teka no chikateka teko hokari araba long time economists biza bamanyangu hariho abantu abine sente nyingi ezibatakabaza kukozesa zona bariyaho babikireza zitagana yes kandi inabana abantu bino bwenge bwo kwese sente kuko atubagizire ki tabazini mbwende bateka ho muringo ubwo kubasa kubwitogwa ine sente nyingi atakuzikozesa na nogwa ine kiteka deko cyo kuzigweza mu katazini barebe ukuba kubasa kuyambagana no baretire icyo bakweta banking kugira ngo gwine nyingi atakuzikweza zireta zibike umubanka habeho central place aho ahiba kuzita deno gwine kiteka de kuzikoza kunkata zini hatabona aho kwiza kugira ki aho kwija kuzihira akubiwa ati kumanya ngo zina nantakuza kukorona exactly but when there is a bank ni mango kazibina bazibikire hati nicyo kurebera tukaragana mu banking eje tukumanye ya Stanbic na Centenary twagisumya hati ubu bakweto books ubwa cyaro nabwo niyo system yibukoreramo yes aha kuba aha byaro byitwa bakiza basanga ngo hari abantu nkahinga umwana gwanje ninguza ifune sente konko na fune sente nyowe naye kuriri nanjira abana bo kusoma nsasura office konko sente ahogera ngo nkahinga umwana mwingi sigara ziri nyingi mpirire haza muzeyi takwenda kusiba naza kutambura kuza kabuyanda kuzambara mu Stanbic mpirire hata niho system bagizire ngo bagisumye bagiteka harengo rwe cyaro na nubwo muzeyi uyiretse sente nyingi atakuzikozetse hata zirete azibiko mu kabox nawo hata nyo muzora ariyo nakura ubagira imyaka y'ubusigazi ni nyenda kusubura konka nyenda kusubura cyaro hati nibaze kuzumuka box sako nzikwate sente z'umuzeyi atiremo nanye nzeguze nango tukiragira ngo acyaro ni tento garuka yetweguze yetujeraza kuno
bamawita bakaba bakarundi bagira ngo baturireyo hadi nivuze sente ezo ngira ki mbwenu aho nanyenda kutangariza abantu kugira ngo okweguza n'ikintu cyabandizeho kandi ekikwagirwa kugira ngo umuntu yanayeguza nakore sobe no ngwefu leta kutizane hemuro wabo okweguza n'ikintu kikire kandi ekikwagirwa economics abo kugira ngo chugite cheretere sente zatamba kurga batakuzikozesa zaza bakwase kuzikozesa dereze batse kuganyiri hanga kandi abari batakuzikoresa still nezabo bazigobemo nabo bazigobemo tugomeneza yongera yes okay kwa tukiri akuritera abantu bayeguza ecya kabiri nuburyo hata kimwe bati west mwatanga kwata mukuru musanga mbemwire cameras 10 hata batanga kubetera imukoro kwata mahurire musanga kamera 10 zitagera ki stachimara kandi tumuka kozere sende zo kubasa kugura kamera zitane zimukurebe zimukubasa kwitanga hata aho nutaragazo zumbanka ujye tumumpe sente ubanzura umuramwa gwawe bakwereza sente ugenda kugura kamera zawe business yawe immediately ikurakorana icyakasatu ebigwa bitaraze ebigwerereze ebishikiriza waburyaho warwara waburyaho memba wa family yarwara tata wa yarwara bafa no kufa nibyetaga esende nyingi baza kugira bati ngo mu Uganda tucubasika nuhitaga kuzanka indi ukiza kubuza ndyetaga miliyoni 3 byetaka benyusiye hane hati itakeriyo ine miliyoni 3 zikazya noteka kuregwa ngo hati wazo mbanka ningo wa munywani wawe wayeguza wabona kutora umuntu indi atakagira ki ataka dena ari cyo buhango okuswera okay kweguza ndukuza kushwera yes ngabo kwa necho buhango iroko turebe umuzo nakura imyaka ya 75 ya 30 musawo kota kuswera kunu yatinde zugana ukafe byo rukatawe hakabaho kikore watamirwe ntamoto gambere atinde zugana ubwagitinde tajini namazima mbuye ntati utwantu tugambo box aciwe bagira bati baba ari muri kiguru waka box bagira ngo hatonka box kitwire miliyoni 20 ati bitaba nabi ya miliyoni 5 tingwe uzugana ukaswera stera agira ati azomka box ayamu miliyoni 5 atebekanswa Shuru mukazi amuzuga akora imbaga. Wow. Yes. Ikindi ko kurakurana watanuka kukura myaka uyetaga kufuruko watata wawe na mnongi to abasigaze mazima uyetaga kumbeka indeed ninga suwayizira umutawuni wazumuze zabapangisa izo zabapangise nyingi nababombekira ikisenge n'umuryango cyo byamusubiza mwe nato wazwira mukazi umuzi y'ikisenge cyumwe umukoza kuzara abana babiri basatu mugumomwe kibani kitagisa ngo hato muzenge no degwa kufurukamo ukaza kurondeza rimwe bisinge bibiri bisatu ahora atika abana umuntu wakuchikorota utine sente za miliyoni igana zo kumbekeza umuntu rugumwe hatwo kuboye n'umusara wahirwa wo bintu kuri umusara umanya ngo miliyoni emwe wayeguza roni iri kwitaga ku gisesoro M2 5 nubaza kombe kenzu hatugume no survivingira M2 5 yunka kunko ohirwe orgo munzu yepangisano ozenkayi uzumu yawe yombekire oteho bushenge buri bushatu atarista abana bazoko ni wasigare kuno yaje ikindi nsiba ntwegesa abantu kugira ngo utakaye siba ahantasiyemwe reba ngo wahangahangaho ibintu bikubaza kutahiza intasiye irengera ariyemwe wowe nokora umusara ugira kandi ka business kwagira iki kwatekaho nangani wowe nokora business yemwe uhangewe ndizo now process eje ufitekaho ubuntu bikubaza kutahiza no izo yesanga ngo toyine sende zikubaza kwemarira umbazo nugubo nokweguza akuba esendo mbanka zirumu esendo musako zirumu wazumuka boxi zirumu wari mu ruzungu mbakita
village savings visira village savings yes tuzomuza ko tuzomu boxi tuzana mukafana then hariho investment itwenda twitanda ibakwete ya education buri muntu wena yes buri muntu wena kwa kuzara umwana ayenda mutware azi kusoma nangana nito bahereze kusoma wasome cya mukaga wazo mu university ko kwiza bagira ngo degree mweze kumara no itaga degree ya kabiri kibandi yako nkwecera owamare ya kabiri bagira ngo tekumara ngo itaga ya kasatu ojuburi yaho ngo usomere BBA ngo utagisiro CPA toyine makuru no washemba nacho yes hati chukwe yanangiriza ngo uze kurunda kasente uyirengere yombiti byo kusoma ninga susumisa abana bawe akubejo niyo investment yanye chakari na umriye byona okuboro wingo ko kusantugamba oyino kumekinga shongo esente zuwaye guza waziteka umukintu w'ikintu mugaso ikirazi kanyise nkoko nabigamba byona ndangu ya bintu mugaso kunkara bo kore nsobe ngo mwe ari gumbara na nyoma rwisinde za mumunsaho atazanaka kunyoma ibanza mato twagizire ngo kwiguza sente zonka na nubo buwazo mbara ukagira tato mu mpeza marogo mutwaro tigene sente zirete nchakaro no yeguza oganyo gashesho takarujire ibaje takashesho ati njoje banse kwaho waye kuzibanza eta kujirira mugaso I get you akabanye nchakari bakubuza ngo kubanza emitware biliyoni hati utine kitu cyo kwaza koreka icyo giziriki icyo uzikozeremo akuba umbinte bye sente ko kweguza ukuriyetinga ibanza namaze now ibanze rero wa creating uwabandi diseme creatingira ikintu owawe ikiragume wo tukarebeka tukagashana nyinshi izo wayeguze sente miliyoni 10 ubuzine cash okay hata nyina ntwiro kanje abo kuba inshonga yenyine nabo turiyo tugikaho kandi tayo wasa utategereza multiple borrowing okweguza hinji bane cyara cyo mbuze ngo nicumanyisa ki amazimagana ngo nakweguza hinji barene we basafutandikiraho then no basana no kutwereka habwenje umuntu nakika kweguza hinji tubone cyete multiple borrowing yes hati one twareba ngo kweguza kikire okweguza tokwehara namazo nobundi yahananye no kutinka gambere ngo ngankeguza now hati zaza ngo kweguza now hata kweguza naku tukubi kweli yes wa Bridget nyahaye chetano wa muzora nyahaye miliyoni 2 wanakayo nyamarwa game tware 3 ntyo aha nukuba kubi waiza kusanga ngo kwa kurema irebera okay akabati nibaza kuizo wabo charity nani nyenda miliyoni 10 unje twa tutinyo miliyoni 5 tinda zangi njande zirete Nire kwanza wakwateza hata nazagaziba za miliyoni izindi 5 njye ngo niza kuzowananga wa Bridget na wampereze miliyoni zingayi yazayine ho nabasa kwa ine hishatu nawe hati kinyambe kusikia je miliyoni 10 zinanigira ki izina ninye wanje 5 wa Bridget 3 then wa private hati kunda agende nkore kintu cyanje kinabanye naparane cya miliyoni 10 that is okay kuba na borrowingira plani plani yanjye iriyo kuborowinga miliyoni 10 no matter from how many people yes kuba 10 nizo zine budget yanjye ikintu kimwe kugera ki kwinece kora ubuzima bwiza okweguzaguza kaba kubi ni ukusanga ngo oyine miliyoni 10 kwa charity zikure milisa sura na watu zikure milisa sura utaragazo wa Bridget utimba miliyoni 10 kushashura charity Bridget azukwata zukwa atuzireta ganzo warazona no zuma charity umawitano
cyari tasigara nakubanza Bridget kuye nakubanza itano nagusta mu kindi itano utkano zona ati nyeze ndoku zona nziyo sigarende kubi cyane nampaye kitana ariko bararize hati ukuriyetinga ibanzo wa Bridget na neriyo wa cyari tere kusigara marayo yes naziri yaho nazita naho bundi hati productive hata aba babiri nabo ma Bridget atanga kubanza kashaka atazi impere zo kwezi kumwe tukaziresiri hatutaragaza zo wa prive oye gusa nawazi kuhereza koriya ni 5 na nubwo na 5 akubitano nkazihabya na zito mbindi still zikiri 10 now hati yusanga ngo okukweguzaguza okuwakorera umumbera mbi iyo koremwa kusasura ibanza irwariro mu kubanza igumane kanyanka kansa ebenjuguri yes ikanyanka kansa omuriwe hate izika point yo kujya gutopaza kugira ki kubishashura byona kubishashura at actually ubwo ngo kujya mu multiple borrowing ubwo witano cyarte na kimbanja ubwo yiguriza abantu igana ngo kubasashura kino nakugera ati atuyegura kurize apana okweguza guzana makugamba yarimo so okaguza wanje tuwamarayo yes hati niha wa nankana we nambanja Bridget nawe kunagiye kumuhanazo wa priva kuna yihayo gunamhaho kace no gunamhaho kace atyarte na kimbanja priva na kimbanja na Bridget nambanja yes byona byandemisha fera nubwo kuba multiple borrow abono bokusanga abo mana bo inendagano nabo nuyo sango ineho nabanda bo tinendagano aba maduka yes ntiyirire nanka nzirikire mtwari kumaho aba maduka ho kwibyo kuri ngambira mama nyiro mu kaboxi hata mbabanja mama tinye direct yes now echikurete chona nenje what causes multiple borrowing yes mbone mpendere mbire multiple borrowing ejo kwa jabyona Uganda tuchiriyense rukurakorana entasiya yitu yes entasiya yitu ikiri hanze ero income status ati abugira ngo iri hanze 1 ndwizanga twisanga twine ibintu byingi byo gukora ibyo rwetengo magaraga gese mune kora yes ntwenda tutaragaze hati umukwenda gukora ibintu byingi kandi entasiya yitu erinje no tukusangira tukweguza ibintu byingi esente nyingi zitakaye basisa tina rukunda stunted growth twenda kutambura tukakora tukaraga kwajura ekindi then na Uganda bogira ngo nekurakorana nayo neyizegarke etinyunka munonga umungeri y'omusoro akunabona bakatwara usanga charity no tasya miliyoni mu kwezi kunga waza kugitaje sohoza yawe ikwata miliyoni imwe n'icweka ninga miliyoni 2 ateceka nimba nakihaye nimba nceguriza meaning ezezarenga mutina harahorazi no takoze gusa kana kuzigarana za kuba rutarabo kuba already inshoboza ni kirentasi yes echo jonje manyisa ngo obuwono yiguza nukimanyage ngo nuza kunyaga sana hagira ngo marika yaraga umwiguru yagwa hanze yapta yes konka wasanga intasiyo ni miliyoni 1 yesohoza ni yesohoza miliyoni 1 chweka jonje manyisa ngo kwezi kumwe wa mtwara 5 yakwenga okwakabire miliyoni kwa kasata CPA Isaac Muzora omuhango mbientasiya hamwe n'enshoza icyo tinkayibwa kucongeraho turiyo tureba ebirukuruga omukwehora ningasho mukweguza ahantu hinji eco mukaramika cebayeta multiple borrowing hata yanje ngiye kugira ngo nenki eca kubasa kuretera omuntu yahendera yaguruza noku tukabona tukareba ya multiple borrower ebintu byamuremera nge naho niho twahika then kukurga byo kugira ngo nitwitaga kurakorana hati ikikuba ncukurataho nicyo kugira ngo iwe noye planning rota kunko zitunga how do I do my budget plan yes nyuma zina kandi kwimbe ndeba ngo
umuzubi murungi umujubi yes tukamanya umunyanza itebekini naba yashanga ibyizere azahateri umanyiro umunyanza ije yaza mu muyaga mbwenu nana umuntu arakumanya kupuraninga numanyira umusendenje twaheza kureba ngo yes itunga Uganda developing country intasi yitukira nkahi ikiri hansi kandi twenda mbwenu yiwe uburyo umuntu asya eri hansi waza kupuraninga uta kuturura umuntu asyejo hatuiza twesanga ngo abantu binji tukumanya kupuraninga dito gutwanda kupuraninga aro kupuraninga aro kupuraninga ukapuraninga ko dini aro kusanga utine na purani mpuriri hati tuza twesanga ngo twine purani yego ubu nareba ngo intasi yanjye yo kwezi ni miliyoni imwe nyine purani yanjye yarapapuro ku miliyoni imwe ndegyo ndagikoze se ingo bazakesha shironga bazananyeho umuzinga wabara dene bindi bikije kama sukwezi ninga nimba ndi yaho ndegerize ngo ikira leta na mbere cyo nakora ibikuzi nibyo handi haceniwe ni manza ni yahiza warajemwe mangu nayishashuraho dene byo yasigara bije ngo ko birukwenda hati ikicu ngo wacigamba kiza kiretera wayeguza gusa akanje wanje mandisa miliyoni intasya yawe iyo yine purani akaba kuyera miliyoni muterarengeho yego hati soza yawe tine purani njohorezeri nusohorezeri hati kibanza ngo noza kusanga urengize miliyoni emwe mbuza kweguza kukureza miliyoni emwe hati immediately ukureza miliyoni emwe yaba waza mbanga kweguza njibanje ngo iki cyarenga mwina yiwaje guza either uyu no ryibanza aduka hari umuturage sopu eje kurihi muze yihaye amategi yibanza umunyu ikibiriti parire aho nje bataka bashashuyire nza haduke ndije ndabango ko nyuma nondo wamarana yesu zanaka kufuruka utanaka futaho hagira kirimo batakureba isumo yindura arabanda bo kusevinga isumo kazango musumu ayizina rya cyarto ino isumu 10 yego ahabwenje iya binende na 38 abandi bibe mamutero naje mbajibanza yajindo yagure ndiso ukiburiya hotel ninye cyarti nesumu yajeje akande nyesiri yari yadeje nyondo kwanyine kuno ariyo naye hara abembaje mayo kugira ki abakumbaje mbwenu po planning Teretera wayeguzaguza hinji. Yes. Okay. Then ikindi umukora business ni izaza mu bishikirize tukareba nka trade order. Ati nka trade order umuntu yakwasireho yayabira ine loan yabandi. Njye kimanyisa ngo loan igikamure by all means. That was automatic. Now ubu yamurema yakuze yaza kuzo mu cyaro yataha yaza kuyamasumu yanyaga no inzo mukafana nabagera ngo umurembo tukurugamo niye ngamba ngo wabagira umurembo dakarigira ki utarugamwe ngo yesa kajya ngo utaruga mu rurembo hate cyakora Yesu rose zabaho za trade order batubinga ruguto konka hinayitujiri mwino butujireyo hati ninde kora ngo nagenda naza kweguza naka business yanjye yagira ki yatuka hata hindira gire umkweguza ukundi hazobwa ineriye yagize iki ayinero neriye yamuremero bambinga umutawuni obambinga a street zaza kubisha twina yes hati uziko yazamwanya musya bakasuma tubakamanyire akakanyere hata naho agaraka ayongera koraho rose ukwezi kungu akabara kwa kasatu nayi yayigurize zo kubanza zanga kumara atayindira gira hakabiri kanatacira yes Twebe byakwasa kuretera umuntu yayiguzaguza sanga ngo business rose zo nazo nzeretera umuntu yayiguzaguza turiyo tugende ntuza omukahumuro ibintu nsakuyongeraho kuturagaruke abo kwatino utuma bw'abashobozi cine
owa CPA Muzora Isaac umuhango ambientation n'eshoza turi yabikorwa omukweguza esente okorwa myanya mingi ningasha hantu hingi tukabasa kwantire twachi okachova kamingota effects zacho neziha kandi no twakubasa kwekwatamu kureba ngo at least twaguma tukora budget eri kwizira omusente zirukutasia twakumura hati banywani bitu katwakira ubutumwa bwasho buzinsa kwantu garuka utakarga program eji asisimuka Omunyankore toine echorankore. Hey beautiful people, how you doing? My name is Omega 256. It's definitely the Queen of the West. Kani nyenda kwa manyisango birabiri na bitano byo kwa mshanju ntakuba turi aho mchai kacheka tuk celebrating echini hero cha Radio West. So come through. I can't wait to see you all. Kande byo nanu kuchiwa ho Shehan Logistics Limited. So be there. Nera my lover, yeah. Ebirabiri na bitano byo kwa mushanju w'umwakogo omucishayi kaceka obo turi kwamurikira emyaka 2 mushanju y'umuhereza omurundo gwete sakabateri gumite mayani tukuretera beshongoza amani omwihanga Abitex Promotions yakuretera Rage Life in concert Kololo Airstrip Kampala ebiro mushanju by'okwezi kwa munana 2026 Izoberyo riberyo kusemerwa n'omwozo witu Rage Aritor kuba tweshongorere turukuzana endongo erukukura n'enkokorwara mpaka busesire gura Alebad ticket aha MTN momo hati aha mitware 2 yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in Concert 2026 Manya Radio West ni radio kashangwaho Radio Rugeitanganda omu myaka 2 mushanju y'umuhereza Madan kunonya sinamba wambula sinamba sinamba balimwa kino nkigamba zanti wali wambula munsenamba ken kufunye twefune fetuchuse namba osegera mugamba mutabananga bagizi bange mwenna aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababera mu West mwenna namba ita ku Saturday nga 25 July ekinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium Showtime ra ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzakaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama Uganda's hottest World Cup betting reality TV show, World Cup Bang 26 on Star Time. Let's go. Team captains Nina Rose, Madrat and Chico, Dax Cattell and Shalom 256 will battle each other in World Cup betting. Teaming with experts Shuaman Segawa, Frank Ntambi, Tamale Faizo and Sportsmaster Timo. Get betting tips, World Cup updates, fun and celeb charm you can't afford to miss. Airing every Friday at 4 p.m. Visit BankBet to register, fill in Star Times as your promo code to become stakeholder. Share the jackpot and enjoy free spin to win iPhone 17 Pro. World Cup Bang 26 powered by BankBet. Bet responsibly. BankBet is licensed and regulated by the National Lottery Gaming Board. obo turi kwamurikira emyaka 2 mushanju y'umuhereza omurundo gwete sakabateri gumite mayani tukuretera beshongoza amani omwihanga
Sister Charity Neja Ourahanga ya heire chichoncho Nituchimanya jetwe na bachara Kawini Banyeta Sister Charity abantu bambara hamwe na Uganda no kutwara hamwe bebe kwezi na 25 ni mbeta aho mukwezo kwa mshanjo omuchayi kacheka ekinihiro cha Radio West ekinihiro huto bunzi sakwa turiyo mbyafayo nije turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bebe nanye Sister Charity I will be there Untecha mataka bozi nyowe na kareta nije nkabishize Umupira turi kwategura imbaga yo mwaka y'ikinihiro huto bunuzi tuhagaruka n'imizano yo mukago ijoro y'abana ba Radio West na TV West turi gucanga kabira nk'abasta biri kwina mukaga byo kwa mushaje umwakogo ijabu izibwera chai orebe Radio West erukuritana na bwizibwera fama sako umupira bwino Dixon wa Radio West na gutumura no gwachiwa Ivan historical kabaka gwebwa Robert Mugabe general manager wa bwizibwera fama sako bagaruka bagumibaho patana umupira yagutumura imambe biri kwina mushaje byo kwa mushanjo Radio West ne kwatana ruhira Millennium Sako Limited ari chamata playground omuri ntungamo otaferwa biri kwina byo kwa mushanjo abisinyira mutafiro Radio West neje kubana eritana n'ababodaboda abakashumba achai cha Chienje Primary School omuri Bukanga North na Julius Tumuhimbise Emvumuro ijo shamerwa n'abahereza bawubona ba Radio West turi kwete bakanisa kinihiro huto bunuzi ebera na bitano byo kwa mushanjo omucishayi kacheka bahajirwe Nyakaje People Sako Limited Shehan Logistics Limited hamwe na Pepsi. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Ya usirinitwe aha TV West na mnonga wa programu ya Sisimuka kiricho butunji charity omuhereza kandi kino mjenyi witu CPA Isaac Muzora na tuganirira habyentasi nishoza na mnonga turi hanshonge kushanga ngo muntu oyehozire ningashi wayeguza koroga ahantu hinji binji yabwa mbere mwe natiranye nango dakikezi twasigazayo atutangaza ko twakubasa kwetantara okweguza senta aha na hariya obundi hakajira owahonokaho hataho tubene ho twakwata aho kaninjira ngo umuntu wamuhereze cyo kucunjira wamutanga takajireyo ubwo baba mwinishe mnonga wewe mbenu ukwerinda ukweguzaguza n'ikindi cyukuru munonga kwerinda mutoro kutambirwa akaba ngo twareba ensonga twakira kugamba munonga ahari akweguza kungaruguza utwa mugambo kungana we umuriye cyona nabo nakwatirwamo akuba naiza charity naiza nakuye miliyoni 10 ngakunyaga na niwe ngano ofero namazima mbwenu ubu nza gamba ari okutwakabaza kwirinda nchikwata aha nsondi ibirezo omuguzi na nabaguzi atubanze waguza abo kwa nyono we yaba atayigurize uri yaruguza tarafero
Okay. Hey. Now, ati azaidi ayero kweguza. Akongo kuwa kigamba nyine namazuma. Akubo oriyo wakweguza oruguza. Which general wache it is an investment. Nugumuru kwaguza wamdera mamagoba afuna. Mwene yindi business he. Kandi nyo uyaguza. Naba mbitwarizeje. Utugoba tenga tureto mbwire. Ubwo we nko unayeguza onkaza umugaruza. Naba yafuna so twatandukana n'ubu. Nuriya naba yacira. Hati ningira abinikiza ubucango bayereba. Mbego umuntu ngo kubanza kubaza kwerinda okweguza guza. One nukumbinga shuwa ngo twakorera umuplan. Twakorera budget. Budget itari yo kongeza. Tureke kopa. Ntukira kopa budgets. Tukopa plans. Really? Kandi ubwo ndasikita kugira ki? Yatakwingana. Yes. Buri umwe yikorera plan, yikorera budget, kugira ndasikiye kwegiza iki? Akwera kusha. Kora bino utasi ya miliyoni emwe. Kora budget ya miliyoni emwe. Work within your budget. Yes. Okay. Kunga kandi utakagira utokakopa charity yakora budget ya miliyoni 2 hato kabani wagendera. Kandi yobundi banya nantera. Yes. Dene cha kabiri. Budget tekoma ahantasya yonka. Na nesente zuwaye guza. Nazo zikorere budget. Yerumwa majezi. Yes. Zitagwama. Kugira ngo kora aheze kweguze sente uziteke ahakindi kikuza kugira ki? Kugira cya kugasera akaba twareba ngo abanshabire iPhone. Twareba ngo okweguza oko ntweguza kugira ngo tukurakurane. Yego. Mbwenu obuwaye guze sentezi umaking sure ngo waziteka kintu kikuza kugira ki? Kureta amagoba. Kuretera amagoba. Kongera hantasika yawe. Ninga kongera hamutindo. Yes, kwe wagira ngo ndakutana business, tana business kandi ugiteka umutuma. Utakakora business ukabo kwigura saa 3 saa 4. Yego. Nuza kusanga abantu bakora saa 1 saa 2. Saa 3 ba customer babagenze ilimuza kuyigure bo mwazi utkonka business tekutambaraje. Kasi tambaraje tano uyigure cherese. Then utakegurize banzu yerebe izi sente zuwayeguza nubasa kusasura. Akuba usually nico kibuzo cyo kubanza uriya kuza kuba nakwezende cyo kubuza. Konka watwara miliyoni ku mezi. Bukwezi no kubona bitaka kuretaho miliyoni mwene chweka zirimo namagoba. Miliyoni mwene chweke jo bukwezi yuko kwereba nuza kuzubasa. Ndamusharaga miliyoni mwene chweka aha. Intunga amabaga nshanga mu kwezi nimbasa kusigaze cyashatu. Nyine duka ubundi buri kwezi ne kora shiringi mitwaro 20 hata mbigita ntahani hata nanki ya hwabiri ejiro nimbasa kugishashura then buriyo bwasigaza mbukoreso muka nukuzi ne kubana planning utyo. Wow. Hata ejo njye ndimanyisa ngo obuwana uyiguza umutima gwawe uyineme ikintu cyo kugira ngo urone gino kugisasura nogereje nogiheza mbarere. Hati icyo kubaho kibanje manyisa ngo watangira ejiro no kwiza kurema hato kahende rutaragize kuza handi kweguza ngo bazashure iki ngo sashure rone yo kukandi na yabera muna namagoba ngo abo tatwire kukoresa genyine ikindi ntugamba saving icyo nacyo watsireta kandi ubu kuza kweguza nimba nta savingire naba savingire naza kweguza sha saving yitugamba niyo hati arhobu owakwiza akaba mu mbageta katugete season hati ngobwire guburu abantu binyabo ku mafutera pokupuku bakatahizamo amasomo ubwo isimbira yiza atera urwari amuhereza imitwari 10 hakiza no dizo atera urwari bamuhi 10 kandi ubona bari ya positioning now obu wafunezo sente zo akabona imbaza byanze ubuta planning ngiri just yaba season zagera ki zagwa mu kisenene isente zo buzazamu ubuziza zikakugwaho wazikorera ki njibane kimanyisa umubwiro ubwo ratasye munonga rebwa ngo wasevinga ozemeye kwiza kumanya ngo omubero byo mu misho
ibitanangwa na byahari omyezi mike season ejo neza kugira ki neza kwaho actually yes hati oyebikiri ndija kweguza bwo kubankanya biki bagita endegeza kariza obiko tuzi obika kasano yes omujeni yije stararine obo ine cyo kumutekera immediate utakabifuna akarijime kuwa bifundamu ukabana ko karijime kuwa gereki wabisubirizamo abantu bamwe n'uri yahura na teresimu bareba mutegereze ati baba marumbe n'umunywa nakugambira uhura statement ngere yakucigamba umanye tukando go muntayine no uhura mari ukakubana gamso umanye uti ugo muntayine sente hino kuyazugwamo na obwiro obwo agamara kagiye gamso ati baba yimbe n'umunyonyize kunogera ngo ikiteka teko nicizamo cyumugere kitukonka ize sente wazifuna hati njaka yo torazifuna akateka tekere kuterera babanga ati bitu mwakingire ati ninganye zize sente ngere ki nzibiki ntwende gambo byaha muhero akobeta kikazi hata ahari yecu no kwenda kurendera kandi kugira ngo nehetaga kubamo okusomesibwa uko abantu bino kugira ki okushoboza sente okubino kwata mwe sente akuba umuntu omwe nakora ikintu ago butagira ki ago butamanya ntabwo ejo hati TV West ejo program imwataho mwayembeka munonga ahihanga era niyo twakwebaza mwebari akuba hariho umuntu abiri atakumanya kunka ahabwe program hiniki yakwatamo ikigambo kimwe kimara umunyabwenge oguno mwama Isaac Muzora CPA ona twahenderera aha kanoshangu byatwata twahendereho mbagira ngo mburete fayona isano buzizazirinje kunka abatureba umuragiga zitwe zinje bahiga munonga 1 okweguza nukwikiriza nukurunje kunka wayiguzota yeguzeje isende ziteko mujindi cyukurakoranatsa zukuzare usasura magoba kandi usaziho niwe nyencha kare usangura kuguza abandi utakagurize byo uguze niyo science yesente okay we bari mnonga watkorera izoba kananye nayiga na nimpanga yanje hariya nareba rumwegere ngo ya wow yayitegereza toza kwakira bisinsi nabishemo mutakaja ngo nitakirece ite twakomaha mukama baherezo mugisha muri kwakira muze ibisinsi Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences,